Кино. Палигуа Йонхва. Өнгөрсөн амралтын өдөр найзтайгаа номын сан явсан. Шалгалт дууссан болохоор удаан хугацааны дараа кино үзсэн. Жинан жумаре 친구 하고 도서관에 갔어요. 시험이 끝나서 오랜만에 영화를 봤어요. найз амар кинонд дуртай болохоор аимшигын кино үзсэн. 친구가 무서운 영화를 좋아해서 공포 영화를 봤어요. дэлгэцээр гарсан кино үнэхээр алдартай гоё. 사년 초는 이 영화는 아주 인기가 좋아요. шөнө үзвэл үнэхээр амар болохоор өдрийн хоолны өмнө кино үзсэн. 밤에 보면 너무 무서우니까 점심 식사 전에 영화를 보았어요. интернет солонгос кино бичвэр уншаад үзээрэй. 인터넷에서 한국 영화 기사를 읽어 보았어요. 알дартай солонгос кино их байсан. 인기 있는 한국 영화가 많았어요. эрэгтэй жүжигчид үнэхээр царайлаг болохоор фэнүүд их байсан. 남자 배우들이 아주 잘생겨서 팬들이 많았어요. эмэгтэй жүжигчид ч гэсэн туранхай үнэхээр хөөрхөн байсан. 여자 배우들도 날씬하고 정말 예뻤어요. кино их үзвэл солонгосоор хурдан сурч чаднаа. солонгос хэл хурдан сурч чаднаа. 한국 영화를 많이 보면 전 한국말을 빨리 배울 수 있어요.